Pamirsa mapahikatan reng libur panjang awit ulu likur Oktober rahu siki November kali tali kali dasa ayah-ayahan pajak miwah retribusi daerah reng Kabupaten Buleleng Kantun Kemargiang. Tetujuanipun mangda sayan dangan kerama sane muatang ayah-ayahan setios nicapang PAD reng Buleleng. Pemkab Buleleng ngambil inisiatif majang aparatur sipil negara sane mekarya ring bidang pelayanan pajak miwah retribusi daerah wantah molihang libur ring tanggal 29 Oktober kali tali kali dasa ring rahina Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parindikan inucap kemargiang mangda Presiden Icapang pendapatan asli daerah PAD. Ayah-ayahan pajak sanik kantun kemargiang taler mempaiketan ring kasumekenan ngicen ayah-ayahan majang krama. Sekda Buleleng Gede Suyason Latarang kabungkah nyane ayah-ayahan pajak miwah retribusi puniki taler anut ring arahan saking pemerintah Provinsi Bali. Napi malih realisasi pendapatan daerah Buleleng Kantun Kasinayang Alit. Pamutus antuk kantun mungkah ayah-ayahan miwah nenten nyarengin cuti keabtiang Presiden Incapang pendapatan daerah ring widang pajak miwah retribusi. Rangka optimalisasi PAD kita, kami sudah tugaskan tim optimalisasi PAD gawe yang mengurusin pendapatan bidang pajak retribusi itu agar boleh libur hanya pada saat tanggal 29. Nah, jadi pada saat cuti 28, 30 mereka tetap bekerja sehingga orang bayar pajak itu masih tetap bisa dilayani. Satyas punika Gede Siase muali nugesang majeng krama ring Buleleng mangdes tata tinut memargiang protokol kesehatan selami libur panjang puniki. Parindikan inucap patut tata kemargiang napi malih rikala libur panjang pastikan incapang wilangan krama sane melancaran. Antuk punika keabtiang stata yatne ring pengelahlah COVID-19 antuk becik ngemargiang protokol kesehatan. Komang Yuda Bali TV.